in die Parel. Dit is die King Prize Derby series. En saam met my in kommentaar vanmiddag niemand anders nie as Springbok nommer 655, 6 keer vir Suid-Afrika gespeel. Niemand anders nie as Warren Brosnan. Welcome, Warren. Oh, what an absolute pleasure to be here. It is just amazing, this whole setup here, the stadium, what we see inside here at Grey Bloom, the tradition, the history that goes with these two schools, and I'm terribly excited to be here to do this game. Yeah, rugby begins at school, where today's stars rise to become tomorrow's heroes. For us, this is more than just a game. It's a movement, and our promise is to grow beyond grassroots and bring the best of SA schoolboy rugby to the world. This is the future of rugby now. This is King Prize Derby Series. 50 keer het hierdie skole al teen mekaar gespeel. As ons kyk na die spanne van Grey College, heel agter die drie agterste driehoek, Lamlam Gedesi, Suid-Afrikaanse skole heel agter, en dan Kaiden van Rensburg wat inkom vir Johan Dormel, aan die linkerkant Jaco Oosthuizen, Roan Roux, Eddie Mabena die middelveld, en dan die skakelpaar Christoph Kraus en Jonathan Drylesdale, en last man down Neil Durant in die nommer 8 try, die flanke Arno de Bruin, en dan ook die man in die 6 try Zander de Beer, die slotte Alexi Taropoulos en Preston Bennett, en die voorrye die word gevul deur Hendricks, Bredendan en Trotsky. Now this is the Paul Boys side, and a couple of players have come into the team. We see Max Milan coming in that loose head position. He's been out with injury. He's going to join JP Norton, Bates, Winshaw. Another one coming in is Trichard van Tonda. He'll make a big difference in that number 4 jersey. AD Fall is the captain. Chris Nell also comes in at number 8 to complement that loose forward trio. Watch out for the live wire scrum off Liam de Villiers. His combination with Daniel Messenheimer, very, very important. And then you've got Dante Davids, Dirk Farmer and Alet Stander in that back 3. Kick onto them and you're going to suffer the consequences. Ja, Janiel Davids in die nommer 12 try reeds verlede jaar vir die Suid-Afrikaanse skole A-span gespeel. Hy kan baie gevaarlik wees. Daar is die manne van die Parel. Hulle is reg op die paviljoen. 'n Wonderlike naweek, vriendskappe wat gesmee is. En die manne van Grey College, 19 grade in Bloemfontein en dan so noordweste windjie wat waai 18 km/h. Dit gaan nie 'n groot invloed op hierdie wedstryd hê op hierdie stadium nie, Warren. Well, for me, yeah, it's going to have an influence, but it's just what's taken place this whole week between these two schools. The tradition, the history, it's gone from debating to water polo to hockey. All the sports have taken place, and we've got rugby now. The two first teams playing against each other to see who can win this game. They are right up there in the top of South African rugby schools, and what the quality of rugby players that these schools have put out is just incredible. En daar is die klein mannetjies van Grey College Primêr. Hulle het ook kom kyk na hulle helde in die eerste span rugby try van Grey College en baie rugby spelers wat natuurlik hier sou hulle tande gesluit het. 49 spelers opgelewer deur Grey College en 26 deur die Hoër Jongenskool van die Parel. Yeah, that's the brotherhood of the Blue Blazer. A very special moment to run onto the rugby field wearing the white and 2 shades of blue. Ja, nog so laaste keer gaan hulle kajuitraad hou daar in die middel van die veld. Sal Alexi Taropoulos, hy sal nou uitkom. Ja, mens wonder baie keer, Warren, wat word daar die laaste oomblikke gesê? Daai laaste oomblikke wat gesê word in daardie kajuitraad, wat sê 'n kaptein, hoe motiveer jy nog daai laaste stukkie? As ons kyk vir Alexi Taropoulos wat uitstap met Tommix op sy skou, op sy heup. A special moment for Alexi Taropoulos. Head boy at school level, captain of his first team, leading them out from the front. Ja, hy het vir Tommix oorhandig daar aan Henry Erasmus, hy's beseer. En dis Arno de Bruin wat inkom in sy plek. Grey College wat gaan speel van noord na suid. Die noordelike doellyn die gaan hulle verdedig. Yeah, a couple injuries in the Grey Bloom side. We see Henry Erasmus, very talented flanker, not able to play. Johan Dormel also pulled out with a hip injury. Dan ook Kaiden van Rensburg wat inkom vir Johan Dormel op nommer 14. En dan Grey College se J.G. Horren wat nommer 11 gespeel het.
Hy word vervang deur Jaco Oosthuizen op die linkerkant. En interessant, Grey College se Ryan Klein wat die nommer 12 trui gedra het. Hy is vir die res van die seisoen uit. En dan ook Emile Oukamp wat later in die nommer 13 trui gespeel het. Hy is ook uit vir die seisoen waarskynlik. As Grey College skeieregter meneer Okhuis plaas hard op sy fluitjie. Die bal wat te lande gaan kom so binne die 22 van Hoër Jongensskool en onmiddellik is dit Liam de Villiers. Bal beskikbaar vir die Boys Aiers. De Villiers sit hom Vrystaatse blou lig in. Hy gaan hom nie uitkry nie, maar pragtig onder die bal in. Weer is dit Grey College vorder tot so net buitekant die 22 van Boys Eye. Draalstyl die wat vir hom wag. Oh, good chop tackle. Trickhard van Tonda. Weer is dit Draalstyl. Ongelukkige aanslaan aan die kant van Grey College. En die eerste skram die gaan plaasvind net buitekant die 22 van Boys Eye. Yeah, straight away we see the kicking game from Liam de Villiers. He goes aerial, puts it into the air. Really well handled by Lamla Mgadezi. The SA Schools fullback dealt with it very, very well. Ja, interessant. En die Bredenan, hy is eintlik 'n loskopstit, maar hy speel vaskop vandag. Ook vaskop gespeel in die akademieweek in 2025. That's a position he used to play in the tight head. Ja, hy's 'n man wat die 100 meter warren sub 13 hardloop. Yes, all right. That's good. Our first scrum is always a moment to test both packs. Such a rich history between these two schools. Daarop wat met sy manne praat. Just a moment for both captains just to have a little bit of a chat to their teams to settle the nerves. The war cry is incredible. Ja, 'n wonderlike feestelike atmosfeer hier by die A-veld, die hoofveld van Grey College. Toeskouers 'n bietjie op hulle senuwees die eerste rukkie. Ondersteuners van Grey College sowel as van Boys Eye. Yeah, they've had the blue train. I tell you what, they've all been driving up from the Cape. All the supporters of Paarl Boys. They started on Wednesday, Thursday. Ja, en ook welkom aan al die oud Boys Eye spelers wat daar onder in die Parel kyk en reg oor die wêreld sit. Sowel as in die oud Greys. Hierdie word natuurlik vir u gebring deur ProVantage. Dan ook die Burger King Prize. Sowel as Suzuki. Yeah, this is the King Price Derby series and so special. En die Food Lovers Market, derde borg. Eerste skram die wat gevorm gaan word. Liam de Villiers to feed. He's a very talented number 9. Goeie skram Boys Eye, speel na die klein Kaiku de Villiers. Het hy aansluiting aan die buitekant, daar trek de Villiers. Goeie lakwerk van Grey College kant af, die bal wat vorentoe geskop word. Niemand anders nie as Jaco Oosthuizen. Hy skop die bal met 'n grondskoppie uit. Yeah, good break from Liam de Villiers, but got a little bit isolated. Went down to ground, ball was loose and got hacked forward. Ja, alles sal vir moet dophou daar om die skram. Reeds verlede jaar vir WP 15-tal in die Kruimenweek gespeel. Geraak hierdie keer deur uit die vol. Ingeneem, kry die rolmaal beweging aan die gang. Grey College moet versigtig wees. Ja, en dan gaan die skeieregter se voordeel hand uit. Aangeval deur Boys Eye en dan so agtertoe aangee. Steeds is dit Boys Eye wat vorentoe gaan, die meters word gemaak. Maar die aanslaan die kom van Boys Eye en die skeieregter gaan vir hulle terugbring vir daardie oortreding en hulle straf. Yeah, Janelle David's really valuable to the Paarl Boys cause. Hits that ball up so nicely and always able to get the offload. Ja, en hy's baie stewig op sy voete. Daniel Meisenheimer, hy maak nie 'n fout nie. Soek die kantlyn op. And the war cries from the Paarl Boys. Ja, die senuwees die gaan gebreek word. Die oomblik as daar punte aangeteken word vir daardie span. JP Norton van seker wil maak van sy springers.
Weer 'n slag ingeneem. Hierdie keer is dit Trigard van Tonner in die slotposisie. Word so 'n bietjie teruggestoot deur Grey College. Skeieregter die is tevrede as de Villiers hom na agter toe bring. Goeie lakwerk, Grey College, die bal is beskikbaar. Oorweeg eers die klein kantjie, maar dan hou hulle hom tog by die voorspelers. Was daar 'n hoogvat? Ja, nee, sê die skeieregter, dit is Grey College. Strafskop word aan hulle toegeken deur meneer Okhuis. Yeah, Ashton Okhuis, the referee from Bloemfontein. Just to judge that the Paul boys, they cleaned that ruck. They came in from the side. A couple of them left their feet as well. Christoph, Amazing scenes here. This is a chair. You got to come in from behind that ruck, not side on. Gets penalised. ja, Max Malan wat lyk of hy die skuldige was in daardie beweging. Maar dit is Grey College terug in die gebied van Boysa aan die oorkant van die veld. Daardie was windskeef, maar die skeieregter sê hulle kan aangaan, maar Benna wat vorentoe beer tot op die 10 tree. Grey College wat daar in boener van hulle voete af. Steeds is dit Grey College na die buitekant toe, hierdie keer in die hande van Kaiden van Rensburg. Lamlam Gedesi probeer skoonmaak, beskikbaar vir Drylesdale. Kaptein Tyropoulos. Weer Drylesdale. Hou hom by die voorspelers. Hierdie keer is dit lyk soos Hendriks. Nee, dit is tog Sander de Beer, maar die skeieregter sê daar was 'n oortreding. Yeah, went high on Captain Alexis Tyropoulos. I tell you, he brought the ball up really nice. A good line from the captain and second row forward. Ja, Oumacher is verloor na Tingdop. Nummer 7 flank van Boysa. As Christoph Kraus vir hom uitjaag. Yeah, his father's just sitting down to the left of us here. Ludovic Hutting played for SV Deer in the 1999 season. Good rugby player. Ja, as ek dit nie mis het nie, Warren het hy 'n wedstryd of wat vir die Cheetahs ook gespeel. De Beer, hy gaan wel seker maak. Voor in die lyn staan, dan sal so voor hom dryf en dan sê nommer 5 Preston Bennett, as hy in besit van hom, kan hulle hom afbring meneer Okhuis in posisie en hy gee die 3. Grey College se maalbeweging die wat werk. Oh, that is top work by Grey College. Preston Bennett, the man that eventually gets the try. It was really well set up from that line out. They just shifted the pressure point and moved it, and then got a lot of bodies behind the ball. They'll be very happy with that as a starting point for Grey Bloem. Ja, Warren het geweet waar om hy bal te vat. Hy het die seisoen begin met die nommer 7 try. It gets taken here, it gets popped down, and then they just change the position where they're going to drive it. There were only 2 men in originally there from the Paul boys, so they were able to get the go forward. They stuck together, they got it over, and good reward for the team from Bloemfontein. Ja, so 'n bietjie afwisseling in hulle spel. Christoph Kraus die gaan aanlê. Trek vir hom links, net links verby. Yeah, really top work. Set it up, got into position. And Captain Tyropoulos, he was originally the ball carrier, then gets transferred to his lockmate Preston Bennett, who gets the touchdown. Try awarded by Ashton Okhuis. Lyk so vir of haar 'n besering is. Meisenheimer gereed maak om in te skop. Frans Paul Trotsky. A little bit of strapping to the head. He's grade 11. A couple of grade 11s in this first team for Grey Bloem. Ja, so ver uitstekend sien vir Trotsky. Sy plek gaan inneem. Hoog ingeskop reg in die middel van die veld af deur Meisenheimer. Pragtig onder die bal in Grey College, tog beskikbaar agtertoe aangeslaan sê die skeieregter. As Drylesdale vir hom wag binne in sy 22, is hy teruggeneem in sy 22 en of nie. Maar dis Kraus wat so laat traject vaskop teen die spelers, maar nou is almal aan kant. Grey College wat weer vir hom onder beheer kry in die vorm van Bredenham.
Speler moet gelos word in die duikslag. Yeah, I'll be happy with how they dealt with that kickoff. It was a really good kickoff from Daniel Mesenheimer. Went really high. Maar so 'n bietjie geluk aan die Grey College kant met daardie skop van Kraus. Referee's assistant's got his flag up. Hy is net uit die ingooi, die gaan aan Grey College. Interessant wat hulle gaan doen, Warren. Gaan hulle hom voorhou? Agterlyn, die staan diep. Hulle probeer 'n pakkie opsit. Yeah, shorten line out. Weer is dit Grey College hierdie keer Roan Roux as hy grond toe gebring word. Skoon gemaak deur Grey College, maar die strakskop, die gaan aan Boysa hierdie keer. Vasgehou meneer Okhuis. Duidelike instruksies wat hy daar gee. Yeah, Roan Roux just trying to set the target. Went down to ground and got exposed, held onto the ball. Straight onto him were the Pole boys, trying to turn that ball over. It was a good touch from Mesenheimer. Die spel is terug in die gebied van Grey College. Ja, Mesenheimer nog 'n graad 11 seun. Hy's volgende jaar nog steeds beskikbaar in daardie nommer 10 dryf vir die Boys Highers. Pragtige rank, AD Volley kaptein Einste Mesenheimer. Hulle bring hom teen die kantlyn af, maar dan sit hulle swak aan, gee na die buitekant toe. Hier kom Red Stander speel na die buitekant toe, pragtig. En nou is daar nou spasie aan die buitekant. Steeds is dit Stander. Hy word teruggeduik, 'n meter of wat. Agterlyn van Boysa nou pragtig in posisie deur 'n halwe gaping. Dan kom die spelers by, maar die voordeel die word gespeel vir Boysa. Big advantage. De Villiers wat wag en dan besluit hy om na die klein kantjie toe te gaan. Davids grond toe gebring. Weer De Villiers. Voorspelers, nou kom hulle in die agterlyn en pragtig af na die kaptein Vol toe. Vol wat ontslaa raak van hom tot in die hande van Malan. En daar trek die Boys aan, maar daar kom 'n hand van kry in die hande. En daar gaan Boys uit vir hulle eerste punte. Dit lyk so Stelport. Ja, dis Chris Nel, die agste man. Oh, welcome back, Chris Nell. The offloading out of context, superb here from Pole boys. This is what it's all about. Getting that ball out wide. This pass here, brilliant. One-handed, gets it round the corner. Another one there. Looking for the support play, coming from deep. Eventually it's going to go down to ground. He doesn't panic, collects the ball, sees the try line, and gets his body over. Yep. For a try, an important one to get back into this and level that scoreboard at 5-all. En is dit nie wat 'n man verwag van jou agste man nie? Toe die aangee gaan verlore en hy's daar niemand anders nie as Chris Nel. Mesenheimer, hy kom vorentoe. Oh, hy bring vir hom terug. Pragtig in die 2 punte, die word bygevoeg. Hoor Jongenskool wat voorloop in 2 punte. The offloading ability here. 1 or 2 balls going down to ground, but always looking for the offload. Their captain 84 with that pass. And then the cleaning up, the number 8, coming around the back, mopping up anything that's on the ground, doing the work a number 8 needs to do. Ingeneem deur Boysa tot binne in hulle 22 gebied. De Villiers die wag vir hom. Hy gaan hom waarskynlik die lig in opstuur en dis presies wat hy doen. Lamlam Gedesi wat onder die bal inseil, maar hy gaan dieselfde medisyne teruggee vir Boysa. En Grey College sal moet versigtig wees dat hulle nie onkant gaan nie, maar pragtig deur die lug gevat deur Lamlam Gedesi, beskikbaar vir Grey College. Steeds Grey College tot buitekant die 22 van Boysa. Rigting die word verander deur Jonathan Drylestyle en dan so fop aangee deur die einste Lamlam Gedesi. You're not on the ball. Steeds Grey College gaan hy weer die klein kantjie opsoek. Dit lyk nie so nie. In die hande van kaptein Tyrapolis, maar hy word gestuit in sy spore, pragtig opgehou in die verdediging. En nou sal Boysa moet los, daai speler moet wegrol. Weer Drylestyle. Oh, maar Roan Roux wat ongelukkig aanslaan. Disappointing
for Grey Bloom. It's not top like this. Ja, goeie aanvalsgeleentheid. You've got to compliment Lamba and Gadezi. The kick and then the return, and to get that ball, get the contestable kick back again. A real skill. Kevin, just the work Just you unfortunate for this little knock-on that comes here in front of him. Couldn't get to the ball. There'll be scrum feed for Paul Boys. Ja, het sal geleentheid wees vir Boys Ayers om uit hierdie gebied van hulle te kom. Ja, beide spanne wat vanjaar al 3 keer aan die verloorkant was. Boys Ayers net 2 keer in 'n gelykhoop uitslag. Grey College 3 keer al die knie moes buig teen 'n ander span. Boys are losing to Gasfontein and Affies and Drew of Oakdale. De Villiers wat voer. Kyk na die verdediging. Meisenheimer speel agtertoe. Nou sit Davids wat hom op sy voet sit en veld afjaag. Probeer so afstand kry. Maar die spelers steeds voor die bal, sê die skeieregter, hulle gaan hulle terugbring. in front of the kicker. That's an error. Sean Erasmus, their coach, is not going to like. Unforced error, players being in front of the kicker and advancing. The referees are going to be strict, and they do police that area. Kraus die gaan kyk of hy hom so naas moontlik aan die doellyn van Boys hy kan uitjaag. Die doen hy baie goed. Yeah, kick here. All these players that are in front of him, they're all advancing forward. They're not allowed to advance until they've been put on side. And there must have been about 10 players all in offside position. De Beer wat sy springers vind. Probeer weer die rolmaalbeweging aan die gang kry deur Grey College, maar Boys hy se verdediging die hou. Is hy een keer, ja, die skeieregter sê hy is een keer tot stilstand gedwing. En dan kry Grey College momentum op daardie beweging en dan word daar weggepars deur die einste De Beer. Baldi is beskikbaar. Nou sit Aya Hendricks. Hakker van Grey College steeds op sy voete. Step. Boys hy die sal versigtig moet wees om onkant spel. Nope. Weer Grey College. On the Gaan nie line. daardeur kom nie. Trialstyle die wag vir hom. Kraus die is reg vir hom. Af met die agterlyn, Mabena breek na die binnekant toe. Eddie Mabena bly op sy voete, maar dan word hy tog grond toe gebring, beskikbaar vir Grey College. Rigting die word verander. Hierdie keer is dit Neil Durant. You off, lief. Steeds beskikbaar na dieselfde rigting toe, Frans Paul Trotsky. Police available. Steeds Grey College kaptein daar op hulle slag aan gee na die buitekant toe, maar die skeieregter sê dit was vorentoe. Wow, unrelenting pressure from Grey Bloom. Eventually a forward pass undoes the good that they did. En daardie aangee die het gekom van 'n slothoorn. No, there's a Lang aangee, flat aangee, plat aangee. Well, it's the modern day rugby forward. It's got so many skills. Just trying to get that out into the hands of, I don't know, Dubrain, from the captain, Alexi Teropoulos. This is a chip. This is the forward pass there. Just slid out the hand in a forward direction, unfortunately, for the captain. But looking to be the ball player, looking to put someone into space. The idea is right. Ongelukkig vir Teropoulos die aangee byna in Junisi se koshuise in. No, I'm fine. Thank you very much. Yes, Vian Delport. Looks like a little bit of attention to that shoulder. Captain, 16 minutes. Ja, het sal jammer wees as Delport afgaan. Sover baie goed op die verdediging. Now they've squeezed them into the stadium. They're on the stands, they're on the stairs, and they're on the grass around the field. But they're going to make us up. Big game between Grey Bloom and Paul Boys. Ja, en so word hulle groot gemaak van kleins af. Jy dra daai boys uit ry. It's fantastic. Everyone was in front of you. So they Dit lyk tog asof Werner stand still there. Vian Delport die veld gaan verlaat. Lyk soos 'n skouer, 'n arm. Yeah, disappointing for Vian Delport. Just hope he's not out too long with that injury. We will tie that as well. Yeah. 19 minute verstreke in hierdie wedstryd.
Dis Paul Boyzai wat voorloop met 7 punte teenoor die 5 van Grey College. Een van die tweede span spelers wat opkom. Yeah, this is just a rehash of that forward pass. There was a try scoring opportunity, golden opportunity here for Grey Bloom. Yeah. Let's go. No, this one. We're standing here. Just keep the left foot. Hier kan 'n groot skram van Grey College verwag word. 5 meter van die doellyn van Boyzai af, maar dis Boyzai se ingooi. Boyzai sal vinnig wil skoonmaak en hom wegkry. Waarskynlik in die vorm van De Villiers. Skeieregter sê Going straight down to ground. The call from the referee, Ashton Orcase. We've seen they've been very successful at drive. They have Grey Bloom. It's on the far side, goes down on the tight head, gets penalised by the referee. But the drive from Grey Bloom has been a weapon. Ja, Liam De Villiers nie baie gelukkig met daardie besluit van die skeieregter nie, maar aandag by Zander de Beer. Hierdie keer is dit diep in opgegaan agter in die lyn staan. Grey College vir die rolmaal beweging aan die gang wil sit. Backwards, use it once. Boyzai wat vir hulle net eenvoudig terugdruk. De Beer is in besit van daardie bal en dan sit Drylesdale binnekant toe gebreek hierdie keer deur Roan Roux wat pragtig op sy voete bly. Selfde kant Drylesdale, maar nie 'n goeie aangee nie. Niemand anders nie as Bredenham wat gaan red. Die rigting die gaan verander. De Beer, hy speel 'n barshou, maar hy word teruggeduik tot by die kant die 22 van Boyzai. Selfde rigting, Neil Durant, en dan stuur hy net eenvoudig vir Arne de Bruin weg, wat grond toe gebring word. Weer word die rigting verander, steeds Grey College, maar lipharde duikslag hierdie keer op Aye Hendricks. Afgeneem, nou is dit Janiel Davids en dan sal spasie vir Boyzai en hier is spoed aan die buitekant. De Villiers wat vir Richard van Tonder gee wat grond toe gebring word, net binnekant die halfgebied van Grey College. Vinnige bal, De Villiers word agter die skram gevang. Skeieregter sê dit was in orde gewees. Weer Boyzai wat met 'n aanval kom. Goeie hande van die plaasvervanger. De Villiers die verander die rigting. Steeds is dit Boyzai, hierdie keer in die vorm van Dante Davids. Maar Grey College word bevoordeel met daardie strafskop. Yeah, it's really good work on the ground by Zander de Bruin. Or De Beer got over that ball. We saw Paul Boys break the line. There's your mark. Lovely offload from Janiel Davids. And a couple of the forwards holding there, carrying that ball. Trichard van Tonda. Ja, waar nou mens met hierdie Boyzai manne nie 'n oomblik kans gee. As die spel losraak, gaan hulle vir jou seer hardloop. Die brain trust van afrigting by Boyzai. Yeah, this is a chair, gets over that ball, supports his body weight. Can't budge him. It's great work by Zander de Beer. Ja, Grey College, hulle wil tree druk. Weer word die bal uitgeskop. Lyn staan die gaan gevorm word. Is it here? One to go out. Goeie ingooi. Tyroppel is weggebreek hierdie keer. Nou sit Eddie Mabena. Dis Eddie Mabena wat oorgaan. Skeieregter sê hy is oor. So vir 'n oomblik gelyk asof daar die bal opgehou is, maar die skeieregter die sê Mabena is oor. Oh, it's really well worked into the vacuum of the line out, into that pocket at the tail of the line out. They went and they hit that space. Eddie Mabena, very elusive. Tail of the line out it goes. Hits it, comes in on that angle.
then feigns out, uses the power in his legs and gets his way over. It's a really good score by Eddie Mabena. Ja, die lynstaanwerk van Grey College sover uitstekend. 2-3 gedruk vanaf die lynstaane af. 'n Bietjie afwisseling in hulle spel. Twee punte die word bygevoeg deur Kraus. Die telling Grey College wat weer voorloop. 12 punte teenoor 7. Yeah, goes to the top and then comes down, almost dummy drive, breakout play. So they feign to do the drive, plays it quickly to Mabena, gets it on the advantage line. That was the important thing. All the defense from Paul Boys was standing back. They were on their heels, and Mabena, he needs no second introduction to that try line. He will take it. Daniel Meisenheimer jaag hom weer die lug in op. Onder in die bal in Grey College. Sy einste 3-drukker Eddie Mabena, hy is nog steeds op sy voete. Vorder tot so byna op die halflyn. Drylestyle sit hom op sy voet hierdie keer. Jaag vir Dirk Farmer terug. Wat hom na die binnekant toe speel. Boys, hy wil hardloop met hierdie bal, speel weer terug. Die Grey College verdedigers is daar 2 meter buitekant die 22 van Boys High. De Villiers die wag vir hom. Steeds Boys High wat met hom wil hardloop. Weer De Villiers. Hy is so 'n paling deur daai gat. Daar gaan De Villiers, maar hy word ongelukkig goed gelak daar deur Grey College. Steeds is dit Boys High op die aanval. Die verdediging van Grey College die hou beskikbaar vir Boys High. Dante David wat skramskakel gaan speel. Bal wat uitkom. Ongelukkig die aanslaan. Now it's the way that Paul Boys play, and they're quite prepared to play from within their own 22, taking chances. Nice break from Liam De Villiers. But unable to really make it count. So it's going to be scrum feed now to Grey, and they're going to be in a really good field position as we see a little bit of attention to one of the Grey boys. Ja, Grey College sal baie versigtig moet wees vir Liam De Villiers daar om die scrum. Hy is so glad soos 'n paling. The 3 loose forwards have really played well for Grey Bloem. We've seen a lot of Durant, De Bruin and De Beer. Ja, Arne De Bruin, hy sal teleurgesteld wees. Speel nog met sy rooi veters van die Cherries. Hy het nou ingekom in die eerste span. Ja, interessant Warren, ek het nou van die rooi veters gepraat van die Cherries. Hulle speel al sedert 1965 met daardie rooi veters die Cherries. Eerste span die speel met wit veters van Grey College. Yeah, it's like a tradition, so important. The backline for Grey Bloem, their right hand wing has gone across as well. Caden Janssen van Rensburg, so they've loaded the left hand side, but they've also opened the right. What will they do? Goeie skram aan die kant van Boys High, maar dis Christoph Kraus wat na die buitekant toe speel, maar Bena agter hom gehardloop en dan so byna onderskep en dan is dit tog Boys High wat met hom bal wegkom. Na die binnekant toe gespeel, maar weer terug in die hande van Grey College. En Gedesi wat daar kom red het. Lank na die agterkant toe, Kraus wat hom op sy linkervoet jaag, gaan hy hom tot in die 22 skop van Boys High. En Meisenheimer, hy gaan maak seker. Maar hy kry hom ook nie uit nie, maar die bal die word aangeslaan. Maar was hy reeds uit of nie? It's going to be line-out feed to Paul Boys. He must have caught that infield and knocked it into touch. So he should have the option of scrum or line-out for Paul Boys, going for the line-out. Ja, wat een interessant. This is the interception here. Now, very well done there by Dante Davids. The offloading then from Janelle Davids. AD vol. Klipharde lakwerk, maar steeds die voorspelers van Boys High wat vorentoe gaan tot op die 10 tree van Grey College. Meisenheimer, hy soek sy buitekante op. Goeie lakwerk hierdie keer Eddie Mabena. Steeds is dit Boys High, maar hulle speel so 'n bietjie agteruit en dan besluit hulle om net so oor die voete te sit. Christoph Kraus wat nie behoorlik kan raakvat nie. Maar hy kry tog daardie skop uit en hy kry redelike meters op hom.
Yeah, the kick from Paul Boys was good there. Just apply a bit of pressure. On to Christoph Kraus. Ja, hulle wil net hê die grey manne moet net omdraai. Yeah, shortened line out. Looks like 5-man line out here for Paul Boys on the 10-meter line. Hierdie keer diep ingegooi reg oor die hande en is Davids. Grey College probeer hom kry. En dan is dit ook Grey College wat vir hom kry. Holding on. Gee, I don't really know if he was really holding. The ball was so far away from the man on the ground, Stephen Miller, that he couldn't really hold the ball on the ground. Nog so 4,5 minute wat oorbly in hierdie. Ah, that's a Eerste top helfte. kick. That's a top kick. Quality from Christoph Kraus. Die afwisseling in die lynstaanspel, die was goed vanmiddag van Grey College. Gaan ons nou weer 'n afwisseling sien. Well, that last try from Eddie Mabena was in exactly the same field position. They did a little dummy drive, spin out, played him, and he was in for their second try. Hierdie keer Neil Durant wat opgaan, trial-styl. Grey College wat aan die buitekant toe wil speel, aan sit tog Christoph Kraus wat daar wegkom. Christoph Kraus wat wegkom en hy gaan oorgaan in die reg onder die pale. Daar was niemand wat aan hom gevat het nie. Christoph Kraus, he's having a mammoth game at the moment. Front of the line-out ball, off the top, comes down straight into your fly half's hand, should be dealt with. The players all standing off him, all expecting him to offload to someone else, not expecting him to take the direct line, the Henry Honeyball line. Straight he goes, and away he goes to score. En hy gaan kyk of hy nog 2 punte kan byvoeg. 12 punte word 17, 17 die word 19. Again from line-out, you've mentioned it, Audrey. They've changed it up, have Grey Bloom. This time straight to their fly half. He takes it, there's players around. Those players around him take the eyes of the defenders from Paul Boys off him. He just carries on running. He dummies, and dives and goes through and scores the try. Ja, ek wonder of wie was die meeste verbaas toe hy deur daai eerste gaping is, ek of hy. Maar Meisenheimer, die gaan die spel weer begin. Jag vir hom weer reg in die middel van die veld af. Pragtige rankro aan Roo. You just get the feeling Paul Boys have got to be the side that scores next to get themselves back into this game. Ja, en veral teen hierdie tyd van die wedstryd, 3 minute voor halftyd, sal hulle graag punte wil aanteken, maar reg onder die bal in binnekant toe gespeel. Na Davids. Hy soek weer aansluiting aan die buitekant toe na Meisenheimer toe, maar die word vasgevat deur niemand anders nie as die vaskop Bredenaan, maar die skeieregter sê dit was hoog. Now, the one thing that Grey Bloom have done really well, they've played the territory game. They've played in the half of Paul Boys. They've said to Paul Boys, if you want to go and score, that's fine, but you've got to go do it from your own 22. They've made them have to reach from long. And they haven't been successful, save for that one try by Chris Snell for Paul Boys. Ja, en ek dink dit is belangrik vir Paul Boys om terug te kom in die helfte van Grey College om daar te speel. Defense just a little bit high there, above the line of the shoulder by Henny Bredenhunt. Maar kan jy weet, Warren Henny het nie gedink dit was hoog nie. Not a chance. Hy die vol wat weer hoogrand, hy is 'n reus in die lyn staan vir die Boys Highers. Die skeieregter sê dit was skeef. Yeah, the throw wasn't straight. Some mistakes they can ill afford at this time. Ja, interessante reël wat ek nou die dag gehoor het, Warren, as die bal daar skeef ingegooi word, het jy die opsie van 'n scrum of weer ingooi. En as die span wat dan ingooi, hom skeef ingooi, dan is daar nie weer 'n opsie nie, jy kan net scrum. Okay, very interesting. Very interesting. But this here, going up, and that's clearly skew on the outside arm, on that right arm. They need to get themselves back into this game, Paul Boys. Grey Bloom, they want to close the door. They want to prevent any entry. They want to get back into the half of the men from Paul. Ek moet sê, Boys het baie goed geskram tot op datum in hierdie kragmeting.
course, Bates Winshaw went off with an injury. Tight head for Paul Boys. It's a big scrum from Paul Boys. Ja, hulle probeer die strafskopmelk van meneer Okhuis af. Yeah, in front, in the shadow of their supporters in the background. Got Big Ati at tight head, JP Norton and Max Milan. They've got a job to do. Tyd die is amptelik verstreke in hierdie eerste helfte. Grey College sal waarskynlik net die bal wil uitskop, dan bietjie water gaan drink. Steady. Peter Skram van Grey College, maar ek soek tog die klein kantjie op en daar trek Daalstyl na die binnekant toe. Hierdie keer in die hande van Oosthuizen. Steeds Grey College wat hom nou na die hele agterlyn toe bring en dan sit AJ Hendriks wat inneem. Daalstyl die wag vir hom weer verander hy rigting. Neil Durant. Oosthuizen wat gaan kop insteek. Steeds Grey College kom oor die voordeellyn. Daalstyl steeds na dieselfde kant toe by die agterdeur uit en is daar 'n gaping of nie vir Kraus. Stel die bal pragtig beskikbaar. Alexi Taropoulos wat nou skramskakel speel in die hande van die eintlike skramskakel en daar trek Daalstyl. Is dit 'n hoogvat gewees op hom? Nee. Lamlam Gedesi probeer hom op die voet sit. Steeds is dit hom Gedesi. Hardloop soos 'n jakkalsdraadjies links regs. Dan kom hy by nog 'n man verby en dan kom hy by nog 'n man verby. Steeds hom Gedesi wat die bal dan beskikbaar stel. Daalstyl die wat vir hom wag. Kaptein Taropoulos, Grey College wat nog punte wil aanteken in hierdie helfte. Daalstyl wat vir hom wyd speel. Brennan kom weer na Daalstyl toe. Kraus wat met 'n skepdoel kom. Maar hy word net links getrek. I tell you, it was worth a shot from Christoph Kraus, but the men from Bloemfontein on fire at the moment. Ja, uitstekend en 'n goeie opsie uitgeoefen deur Christoph Kraus, maar die telling hier in Bloemfontein halftyd in hierdie King Prize Derby series in 1907 in die guns van Grey College op hulle hoofveld, hulle tuisveld. Hulle speel gasheer. En is dit nie pragtig om hierdie skole rugby so te sien en dat hierdie twee spanne vir Suid-Afrika en vir Suid-Afrikaanse skole sulke pragtige rugby opdis nie. Ons is binnekort terug met die tweede helfte. 19 punte vir Grey College, 7 punte vir Paul Boys High.
van Grey College. Grey College wat voorloop halftyd 19 punte teenoor die 7 van Parel, die hoër jongensskool in die Parel. En hierdie uitsending die word vir u gebring. As ons net weer na daardie 3 kyk, die eerste 3 van Grey College. Die lyn staan so afskil van vooraf. En die voorspelers wat eenvoudig te sterk was en oorval. Toe was dit Boyzai wat geantwoord het. Goeie hande, kaptein Eddie Vol. Speel na die buitekant toe en die agste man, Chris Nel. Hy pik agterop nadat daar 'n aanslaan was van Eddie Mapena. En Chris Nel, hy ken net een pad doellyn toe. Daar tweede 3 van Grey College, die derde een vir die kragmeting. Alexi Tyropoulos wat hoog gerank het. Weggebreek deur Arno de Bruin. Mapena wat binnekant toe getrap het. En sy krag en sy vaart, die ken geen perke nie. En hy duik oor vir Grey College se tweede 3. Dan die derde 3 van Grey College. Die het gekom van 'n lyn staan, so 'n bietjie afwisseling. En is Christoph Kraus fop aangee. Hy klop vir sy direkte teenstander Meisenheimer. En dan ken hy net een pad doellyn toe en hy duik oor onder die pale. Ja, hy is ingeskakel by die King Prize Derby series. Grey College wat speel teen Paul Boyzai. Die halftydtelling 19 punte teenoor 17. En hierdie uitsending die word vir u gebring deur ProVantage Sport en die Borge King Prize. En dan ook Food Lovers Market in Suzuki. En Warren, there should be a game changer moment of Suzuki in this match. Oh, certainly. I mean, I think from the line-out, that's been the big thing for Grey Bloem. It's the variety from line-out. We've seen the drive. We've seen them peel around the line-out. The try by Eddie Mabena. Then we've seen the try from line-out straight to Christoph Kraus in that fly half position. So that's where they've been really good. It's been territorial dominance that we've seen from Grey Bloem at the moment. They spent a lot of time in the half of Paul Boys. Sean Erasmus and the Paul Boys team, they've got to try to pull themselves back into this game. They've got to get some territory. They've got to get some ball. They've had a couple injuries that they've had. We've had guys like Ati Boyson come on in tight head and also Levi Robenheimer come on in that number 13 jersey because of a couple injuries and disruptions to this Paul team. They need to be able to pull themselves back. 7-19 they are behind, and it has been all Grey Bloem in this first half. Ja, interessant ook van die lynstaanwerk van Grey College. Die hele seisoen asof hulle nie heeltemal daar aan die gang gekom het nie en hy totaal en alle ander lynstaan bewegings en vaste fasette wat ons sien uit hulle lynstaane uit vandag. Yeah, well, I bumped into Tian Liebenberg. I mean, he's a hooker and very accomplished hooker, and he's helping out with Grey Bloem, and he certainly would have made a difference with their line-out to get some variety into line-out. But it's been all about the home side in that first half. They dominated that first half. In the beginning, in the initial phases, we saw Paul Boys go in with a really good score by Chris Nell. But we need to see more of the blue and white in the second half to pull themselves back into the game and make a real game of it between these two very proud rugby schools, Grey Bloem and Paul Boys. Jaco Oosthuizen daar in beeld gewees. 3-3, 2 vir 5 skoppe aan die kant van Grey College. Left or right? Left or right? En dan 'n 3 en 'n vir 5. Die manne van die Parel. 35 minute wat oorbly. Hierdie keer bietjie dieper ingeskop. Kom te lande in die 22 van Grey College as Neil Durant onmiddellik tot buitekant sy 22 vorder. Die bal is beskikbaar. Jutstein. Touch. Voor agter die oond gewag vir hom. Traalstyl stuur hom in die lug en op, maar pragtig onder die bal en is Davids. Meisenheimer, hy kom dek ook agter, dan word daar weer na Davids toe teruggespeel. Is daar spasie aan die buitekant, hierdie keer Stander. Bal die is beskikbaar. De Villiers wat van waag. Goeie duikslag so buitekant by die agterdeur uit. Binnekant toe gebreek. De Villiers wat dadelik optel, steeds na dieselfde kant toe. Maar nie genoeg spasie vir Boyzai nie, maar dan word daar spasie geskep. Weer De Villiers. Probeer tempo rugby speel Boyzai. Van Tonde. De Villiers, Meisenheimer.
Farmer uit in die agterlyn ingekom op senter. Steeds word daar goed gehardloop. Janiel Davids wat nou die 24 trui op sy rug het. Goeie lakwerk van Grey College, maar net so kom Boysay elke keer oor die voordeellyn. Agtertoe aangeslaan sê die skeieregter, nou is dit een van die groot manne, Malan. Baldi is beskikbaar, is hy stadig gemaak deur Grey College, maar dit is tog Grey College wat die strafskop kry. Oh, they've been winning those penalties at the breakdown, doing a really good job getting over the ball. Stay on the ball. On the ball. On his Paul feet. Boys need to send 1 or 2 numbers in just to clean that ruck There's your mark. and secure possession. Wel, as hulle vinnige bal daar gekry het, Warren was hulle weg gewees. That was a really good start so far in the second half for Paul Boys. Ja, die 3-drukker Kraus, hy jag vir hom uit. Now that's Janiel Davids. You can see into jersey number 24. Been solid in that inside centre berth. Straight in, over the ball again. Hands on the ball. Not supporting his own body weight. And winning the penalty. Top work. Ja, Attie Boysen wat daar gaan skoonmaak het. Plaasvervanger op die vaskop opgekom vir Boysay. Die lyn staan op die middellyn. Reg oor die lyn staan gegooi. Kraus die kom red, hy trap so na die binnekant toe af, skit 'n man of wat af. Baldi is beskikbaar. Drylsdale en die ander van kaptein Tyrappel is. Roan Roux kom maak reg, hoogvat, skeieregter die speel voordeel. Work back, Gray, Lamlam work back, Gedesi, four. hy gaan kyk of hy die bal veld af kan jaag. Die skeieregter die blaas op sy fluitjie. Understand him. That's exactly what Sean Erasmus doesn't want. You concede a penalty at the breakdown. They work it away. Then you get another penalty, high tackle, and so you just piggyback down downtown, down the field, into the opposition half. You concede territory. Ja, en is presies wat Grey Exactly what Gray want. wil hê en wat Boysay nie wil hê nie, om terug te wees in hulle eie 22. And that's a top kick. Really is. Ja, ons het nou 3 pragtige skoppe gesien. That's it. They're just above the line of the shoulder. They're so strict with those high tackles. There was no malice intended at all from Janiel Davids. Ja, 'n paar jaar terug sou hy deurgegaan het as 'n Sure. wettige duikslag. Yeah, it's very. 3 keer van die lyn staan of 3 gedruk Grey College. Hy sal weer afwisseling in hulle spel hierdie keer opgegaan. Neil Durant teruggedruk eenvoudig deur Boysay. Skeieregter moet sê daai bal is 1 keer stil gehou. Grey College wat dan vorentoe vorder, stadig maar seker. Max Malan wat hard werk vir Boysay daar voor en dan spat hulle so 'n bietjie uitmekaar uit. Grey College nog steeds in beheer. Jonathan Drylsdale die wag vir Oh, hom. they're 5 meters out. Steeds Grey College en dan sit Grey College wat in die hoekie oorval. Is dit Sander de Beer? Oh, well, it's very well deserved. If it's under the beer that's got him for the try, he has been so good over the ball at breakdown, winning penalties for his team. Front of the lineup, we've spoken about the variety that we've seen at line out time that Grey Bloom have been able to deliver. Initially, the stemming of the drive is not bad from Paul Boys. However, they get fragmented, they don't stay on it, it gets splintered. The Grey Bloom guys stay on, they stay tight, they start talking to each other, and eventually they break out, and it'll be their flank forward, Zander de Beer, who will get through and score right over there. It's a crucial score for Grey Bloom. Ja, daardie was 'n uitstekende rolmaalbeweging van Grey College. Kraus wat sy skopskoene daar aan lê, hy's vergeet dit vir die oomblik. Yeah, Audrey, the big thing about a drive is you've got to stay patient. You've got to stay patient of what you're going to do. In the beginning, initially, the stemming might come and you might actually take a step back, but you stay on, you stay connected, you keep talking, you keep pumping the legs. And that's exactly what Grey Bloom did. Ja, en dit is belangrik daai eenheid wat daar gevorm is, die oomblik toe hulle teruggedruk is en toe gaan hulle vorentoe en dit gee vir De Beer natuurlik die kans om aan die buitekant oor te duik. Well, it's precisely what the Grey Bloom supporters wanted, an early score in the second half. Not what the doctor ordered. If you come from Paarl and you want to get a result here, Paarl boys have got to be the next team to score. Pull themselves into this game, get their body language going. Maar jy kan daai manne van die Parel nooit afskryf nie, Warren.
Al is die telling 24-7. Aya Hendricks, hy gaan neem sy plek in, hy's reg, enkel die is verbind. Neil Durant, vir die soveelste keer vanmiddag, vat hy die bal pragtig uit die lug uit, tot buitekant die 22. Jonathan Drylesdale, die wag vir hom, gaan hy homself skop. Treintjie die word gevorm. Tree terug tot binnekant sy 22, jag vir hom dan in die lug en op. Steven Miller wat onder hom ingaan, pragtig geneem. De Villiers, Meisenheimer. Pragtige hardloop, dan word hy op die voet gesit. Agterna gesit. Maar Grey College kan hom hier raakvat nie. Nou is dit weer die 8ste man. Is dit Liam De Villiers? Dit is De Villiers. Wow! What a try for Chris Snell. We needed a moment of brilliance on this pitch. It has just been delivered by the number 8. He gets this ball in the wide channels. Sitting where the centres are, gets the ball in hand, puts the kick through. The number 8 puts the kick through, chases, not collected. He picks it up, uses the left arm fend, shows his strength and determination to get over for the try. Could that be the moment that pulls Paul Boys back into it? Ja, is dit die game? Gives them just a glimmer of hope. Is dit die Suzuki game changer moment van die wedstryd? Meisenheimer wat aanlê, gaan hy hom deur die palle jaag, hy voeg die 2 punte by. 12 die word 14. Ja, verskoning aan Chris Snell. Ek het gedink dit was De Villiers wat daar oor gegaan het. Beautiful, just get this ball out wide, get it into the number hands. He makes a plan, nudges it forward, sees the space, realizes there's space there. It's not dealt with correctly. He picks it up, thought he was going to offload, but he used his strength to get over. Die verdediging van Grey College is goed daar in die 22 van Boyzai as hy ingeneem word, maar hy's beskikbaar vir De Villiers. Jag hom reg uit die lug en op. Onder hom in Lamlam Gedesi, hy's gevaarlik van agteraf. Kom maar deur by 2 manne verby, maar die derde een keer hom op die 10 tree van Boyzai. Steeds Grey College. Drylesdale. Roan Roux, en daar trek Roan Roux, hy kom so halfpad deur 'n gaping, soek die aansluiting. Teen 'n speler vas daar, ongelukkig. Yeah, it's not good. From 84, you need to be aware of what's happening. You got to be, when you're running in that area there, that you're in the danger zone. Concedes penalty. What you don't want is to score a try and then straight away you've got a 5-meter line out from your try line trying to defend a team that's already shown how good they are at drive. This is just a really lazy run up. Heads turn, not watching where the ball is. You've got to at all stages know what's happening with the ball. Ja, Eddie Vol sal homself wil skop. Kaptein van Boyzai. En vir die soveelste keer op die doellyn van Boyzai. Weer 'n lyn staan vir Grey College. Hulle lyn staan werk uitstekend vanmiddag. Daarop is wat opgaan, maar hierdie keer is dit Boyzai wat vir hom afneem. Onmiddellik besluit hulle met 'n aanval. Grey College wat moet verdedig. De Villiers na dieselfde kant toe, maar hulle speel hoë risiko rugby in hulle eie gebied. Word dan tog op die voet gesit. In die keelgat van Eddie Lamlam Gedesi. Daar trek Gedesi by die eerste man verby, by die tweede man verby, maar hy word uitstekend gelak tot in die 22 van Boyzai. A good tackle by Steven Miller. Beskikbaar vir Grey College, Aya Hendricks. Hy word vasgevat net buitekant die 22. Steeds is dit Jonathan Drylesdale en daar trek Grey College weer Christoph Kraus. Aya Hendricks. Drylesdale hy verander die rigting, Roan Roux. Harde aangee, Mabena moet kom red. Number 4 side. Trickard van Tonda is the man that's been penalised. So what Grey Bloom are doing well, they're forcing Paul Boys to play from deep yet again. Putting the pressure on Paul Boys. Paul Boys trying to run from their own try line, putting themselves under pressure, not kicking under their own terms. The kick return from Lamla Ngadesi is so good. You've got to be accurate with your kicking game. There's the penalty just early on the
The line is the defense, middle. Please open up not for being me. behind the last man's feet Thank you. and conceding penalty and giving opportunity to this Grey Bloom team. Goeie kompetisie van Boys High in die vorige lyn staan. Opgegaan. Hierdie keer sê die skeieregter, daar was 'n aanslaan van Grey College. That's brave from Paul Boys. They threw men up in the air. They competed at line-out time. They know how good they are on the drive, Grey Bloom. Weren't just going to hand that ball over. Made a contest of it, which is exactly what you want. Ja, het sal interessant wees om daardie bal bietjie agtertoe te laat gaan en vir die Mgedezis en die Mabenas aan die hardloop te kry. Yeah, ball came down. Just a little knock on. En dit is presies wat ons gesê het, Boys High sal wel wegkom hierso. You've got to clear the pressure zone. You've got to get out of this territory. You can't muddle around in this zone here. One mistake and you give a try-scoring opportunity to your opposition. Grey College moet versigtig wees dat hulle nie gestraf word vir vroeg Listen, you can't na die fall back. skram te stoot nie. Yeah, but you guys are moving back. Stability from both teams. Stability. Yeah, early engage. We've got to wait for the call from the ref. Hierdie keer is dit so 'n bietjie reg. Oh, dit is 'n harde een vir Boys High. As die vaskops dit afgaan op sy knie. Yeah, knee to the ground straight away, gets penalised. Penalty. Knee on the floor. Knee on the floor. Zander de Beer, tikskoppie wat hy gaan neem. Onmiddellik maak hulle kontak, steeds is dit Grey College, die bal is beskikbaar, is daar hande van Boys High op hom. Drylstyle wat na die binnekant toe speel, as dit Grey College wat dit lyk of nee, sê die skeieregter hy's opgehou. Taropoulos. My on-field decision is no try. He lost it forward from my side. Unless you have something else. And double movement. Okay, right. Thank you. Yes. Double move. First a knock on. It was first a knock First on. knock on, yeah. No try. Knock on. The call is a small little knock on. In the attempt to go for try. As Boys High wat steeds onder druk bly, maar dit gaan hulle ingooi wees by die vaste skram. Now took the quick tap. Fighting for every inch, every single yard, not just conceding. It's going to be the pick and go that comes from here. Lovely inside ball. He got, just as he went down to ground, tried to push the hand out to get it over, and there was separation with the ball. En die aanslaan definitief van Grey College. Boys High gaan ingooi. Ja, so gesels hy daar tussen Drylstyle en Liam de Villiers. Goeie skram van Grey College. En hulle kry ook die strafskop vir daardie harde werk. Ja, mens wonder of dit nie dalk sal goed wees om die 3 punte te vat nie. On the line. On the line. They feel like they've got momentum at the moment, and they do. Selfe beweging. Arno de Bruin wat goed gedoen het. Die balle die is beskikbaar vir Grey College as Aya Hendricks optel. Hy vorder nog net so voor die doellyn. Weer is dit Grey College. Hulle gaan waarskynlik met dieselfde taktiek kom as Drylstyle om hierdie keer wyd speel. Steeds Grey College, steeds beskikbaar. Het Boys High aanhou op daardie bal gesit. Het Grey College vasgehou. Skeieregter sê nee, Christoph Kraus is so 'n bietjie onseker. Hy grond toe gebring word, weer beskikbaar. Drylstyle die wag vir hom. Gaan hy daar om die kant speel. Neil Durant, hy vorder so 'n meter of wat. Steeds is dit Durant, steeds is dit Durant. Gaan hulle rigting verander. Net Drylstyle dieselfde kant, hierdie keer in die hande van Eddie Mabena, maar sy palle word vir hom gelig en hy word 3 meter teruggeduik. Hendricks, hy kom maak reg, hy vorder 'n meter, maar hy kom nie oor die voordeellyn nie. Bredenan. Hierdie keer gaan hulle oor die voordeellyn. Drylstyle wat speel.
Steeds Grey College. Nou was daar nou 'n paar die bal gewees. En Arno de Bruin wat net nie die bal kan wegkry nie en 'n strafskop die word gegee vir Boyzai. Sure, you could feel it. You could feel it across the field with all the Paul Boys supporters. They just breathed a sigh of relief to get that penalty. It was wave after wave of Grey Bloem attack. The defence stood resolute, and eventually they win that penalty. 'n Goeie verdediging aan die kant van Boyzai. Kom weg by hulle eie doellyn. Now it goes down to ground. A couple of these players just sealing the ball off. That's why they've been penalised. You've got to stay on your feet. Norton. Hierdie keer word hy oorgeklap aan die kant van Grey College. Tyropoulos wat voer vir Hendricks. Beskikbaar vir Grey College. Trailstyl. Hy wil nie rigting verander nie. Hy gaan nog steeds Kraus. In die hande van Eddie Mabena wat by een man verbykom. Weer as haar speler van Boyzai met sy hande op die bal. En ja, hy kry weer die strafskop. Leave the ball, leave. We spoke about it earlier when it was happening with Grey Bloem. The effect of 2 back-to-back penalties is huge. You're under pressure. You're 5 metres from your try line. You get one penalty, you back it up with another. Next thing you're in the opposition's half and you can start playing. Wel, ek moet vir jou sê, Warren, as Boyzai nou kan punte aanteken, is hierdie wedstryd aan die gang. Dan gaan hy hom op sy kop keer. Well, if they've got anything to do with it, they're never going to stand back. It was all about getting the attackers behind the advantage line. Goes down, competes, wins the penalty. Ja, daai is 100% korrek gewees. Goed gerank deur Boyzai, beskikbaar aan die kant van Boyzai. The sack was good by Grey Bloem. Janiel Davids, hy kom by een man verby, hy kom byna by 'n tweede een verby as hy grond toe gebring word. Nou gaan hulle met nuwe 4 speel hierdie Boyzai manne. Steeds is dit Boyzai, hulle speel dieselfde taktiek as Grey College hier om die kante. Grey College sal nou alles in die stryd moet werp en hulle verdediging moet op standaard wees. De Villiers die wag vir hom, hy speel vir hom landwyd, vinnige goeie hande, sagte hande. Ongelukkig is dit die kantlyn wat wen. Yeah, good defence from Grey Bloem. Penalty advantage was being played by referee Ashton O'Case. William de Villiers giving the call. Ja, hulle gaan hom met die voorspelers hou en van daar af speel. Backwards. Ongelukkig. Nou sit een van die slotte. Trigard van Tonner. Mooi reggemaak. Die skeieregter sê daar was nie 'n aanslaan gewees nie. Kaptein uit die vol. Hy word plat getrek so 7 meter van die doellyn af. Steeds is dit Steven Miller vir Boyzai. Liam de Villiers die verander van rigting. Goeie hande Meisenheimer. Dan se Davids. Good defence. De Villiers. Weer is dit Trigard van Tonner. Hy speel 'n reuse wedstryd vir Boyzai. He's got a massive engine. Grey College verdediging wat graag sal wil hou en weer is dit Grey College goeie verdediging. Hierdie keer in die hande Sander de Beer. One thing, the referee's consistent. He penalised Grey Bloem, now he penalises Paul Boys, holding the ball on the ground. Some brilliant chop tackles there by this Grey Bloem side. Ja, hulle sal 'n slag van verligting wees vir hulle. Steven Miller opstaan uit 'n goeie loopie gehad na die vorige beweging. Kraus, sy lynskoppe vanmiddag was uitstekend geweest. Yeah, he's been really positive in that number 10 jersey. Here's Christoph Kraus. He's kicked well, he scored a really good try. And he's controlled the game. Maar dis Boyzai wat vir die Lamlam Gedesies en die Eddie Mabenas oppas vandag soos goud. You've got to be so careful with your kicking game when you kick onto Lamla and Gedesi. So very dangerous. A little bit of cramp there for the captain. He's had big work rate as well. I will have a look for you, buddy. Short man.
Ja, en dan kom die water. Ja, interessant, Warren. Van die suksesvolste afrigters wat teen Grey College afgerig het. En natuurlijk Pieter Rousseau die afgelopen paar jaar. Hy het natuurlijk al vir Grey College 4 keer geklop sedert hy Parel Gymnasium se afrigter is. En sou Shaun Erasmus vandag vir Grey College klop, sal hy vir Grey College reeds 5 keer in sy afrigtersloopbaan geklop het. Maar die suksesvolste afrigter in die geskiedenis wat ek kon opspoor, wat teen Grey College afgerig het, was niemand anders nie as die monument afrigter, meneer Hans Coetzee. Hy het 13 keer teen Grey College gespeel, 7 keer aan die wenkant gewees, 2 keer gelyk opgespeel en slegs 4 keer teen Grey College verloor en dit is 'n rekord. Audrey, you know what that tells me? When you're pulling a stat like that or giving that kind of information, it's just a testimony to Grey Bloom. It's a testimony to the history and what they have done over the years in schoolboy rugby. That schoolboy rugby coaches or yourself are going to measure victories against a school such as Grey Bloom. It's just incredible. Terug by die spel. Grey College wat hierdie lyn staan sal voer, Sander de Beer. 3 gedruk vir Grey College vanmiddag. Hierdie keer baie diep ingegooi, reg oor kan die lyn staan, maar dit is Boyzai wat gaan afneem. Beskikbaar aan die kant van Boyzai, de Villiers wat vir hom vir die soveelste keer vanmiddag wag. In die hande van Farmer. Davids word omgedop deur byna. Is daar die bal afgeneem? Nee, sê die skeieregter, onwettig daar die bal gekry. Walking in from the side. Walking around. Now Dante Davids met in the tackle. Resolute defence yet again from Grey Bloom. Penalty given, offside at ruck, so opportunity here for Daniel Mesenheimer. Got a very educated boot and just angles that in. It's going to take place. Line out will take place on the 22-metre line. 16 off, 16 off, 16. 16 off. 16. 16 It off. was loose ball. They try and move this out wide. Shot, sorry. Gets met really well here in this tackle. Brilliant stuff by Mabena. And then unfortunately just gets in an offside position here, plays the ball. And he's part of that ruck. You can't pick it up when you're in the ruck. Hierdie keer is dit Grey College wat op die ingooi van Boyzai afneem. Upside. Second back in. Step. Jonathan Drylesdale. Sander de Beer vir die soveelste keer hanteer hy die bal vanmiddag. Weer is dit Drylesdale, maar hy kan nie daar speel nie. Skeieregter wat plaas op sy vletjie, gaan hulle terugbring vir die voordeel wat hy gespeel het. There's no advantage of quarter. Scrap. Who do you think? Christoph Krause. A crucial scrum here now for Grey Bloom. Outside. Going to have Jonathan Drysdale's going to feed Outside. the scrum. From. Nou, die In a agterlyn van Grey period of College. pressure from Paul Boys. Agterlyn van Grey College wat diep staan. Gaan hulle hardloop met hierdie bal. I need stability, James. There's no stability, please. Yeah. Nog so 10 minute wat oorbly in hierdie kragmeting. 10 points separating these two sides. Guys, good. From. Point. Ja, weer is dit Drylesdale en de Villiers wat so 'n bietjie met mekaar gesels. Stay, keep, stay. Neil Durant wat agterop tel, hy voer vir Drylesdale wat hard gelak word net by die kant die 22 van Grey College. Weer is dit Grey College, hierdie keer Sander de Beer. Step. Out. Gaan hom in die lug in opgestuur word. Presies wat hy doen. As hy beskikbaar, maar dis Neil Durant wat van pragtig in die lug uit raak vat en daar trek Durant. Stel die bal beskikbaar op die 10 tree op die middellyn van
Christoph Kraus naar die buitenkant toe. Roan Roux, hy breek weg. Hy kom so deur die halwe gaping en dan trek Roan Roux. Hy soek aansluiting aan die buitenkant en is steeds roep sy voete as hy dan grond toe gebring word. Daar Rappel is 'n goeie lyn No, gehardloop. you're pulling back, you're pulling back. Steeds is dit Grey College, Sander de Beer. Trialsdale. Steeds Grey College se lang aangee na die buitekant toe. Neil Durant wat so goed gedoen het en hy kry daardie bal weg hierdie keer na Oosthuizen. Step, step. Steeds is dit Grey College weer. Tackle and roll. Preston Bennett lyk dit vir my hierdie keer wat hanteer het. It's backwards. Grey College wat nie behoorlik kan raakvat nie, maar dan sal hy aanslaan aan die kant van Grey College. Die voordeel die word geblaas. Uit die vol wat wegkom, was dit 'n hoogvat geweest? Nee, sê die skeieregter speel aan dieselfde kant toe. Trigard van Tonner. Was daar 'n hoogvat? Nee, sê die skeieregter sê tog dit was 'n hoogvat geweest. De Villiers wat delf vir die bal daar. Hy gaan vir hulle terugroep vir daardie strafskop. There. That's a crucial penalty for Paul Boys. Hasn't won as much territory as he wanted with that kick. They've got to strike from here if they want to have a say in this game. If they want to get on that aeroplane, on the bus, and travel back to Paul Boys as winners. Just wait. It has been all Grey Bloom We have to on the come scoreboard. in quicker. 24-14 at the moment. Goeie aanvalsgeleentheid hierdie keer vir Boyzai op die kwartlyn van Grey College aan die oorkant van die veld. Hy die volley kaptein wat opgaan, voer dadelik vir De Villiers. Meisenheimer, Steven Miller. Grey College sal nou baie versigtig moet wees, dissipline sal gehandhaaf moet word, vinnige hande. Second. Maar die verdediging die hou. Leave. Hold. Skeieregter wat met die spelers praat om aan kant te bly. By die agterdeur uit. Hierdie keer is dit Farmer. Bal die stel hy beskikbaar, pragtig. De Villiers, Meisenheimer. Binnekant toe gebreek hierdie keer deur weer Farmer wat vir die tweede keer in hierdie beweging hanteer. Trigard van Tonner uit 'n reuse wedstryd vir Boyzai gespeel. Steven Miller, Janiel Davids. Reg na die buitekant toe hierdie keer Stander. Stander kom so by 'n man of twee verby, is hy nog steeds beskikbaar, maar die skeieregter die blaas vir die aanslaan. Ball went forward from Alet Stander. He has been good on that left wing for Paul Boys, but the defence again from Grey Bloom is there. It is resolute. It is in the face of the blue wave. Ja, waar in die momentum. Ons weer net na daai beweging kyk. Now he gets the ball, goes outside, tries to use that right arm fend, and then tries to get the offload as well. Unfortunately goes forward for Paul Boys. Ja, wat ek wou sê, die momentum het baie beslis in die tweede helfte so bietjie na Paul Boys toe geskuif. Well, they've had more ball, they've had more territory, they've been able to put themselves into position. They've had one or two of the penalties, they've been able to piggyback them. But you just sense there's one moment left in this game that we're waiting for. One to bring Paul Boys in, or the other to take Grey Bloom to a comprehensive victory. 5 minute wat oorbly, gaan dit Paul Boys wees, gaan dit Grey College wees. En dit sal waarskynlik Christoph Kraus se voet wees. Maar die bal aan die oorkant van die veld sal uitjaag. Goeie skram van Grey College. Roan Roux hardloop reguit op die verdedigers aan. Is daar Hanne op daardie bal? Is daar Hanne op daardie bal? Ja, daar's Hanne op daardie bal. Die skeieregter gee die strafskop vir Boyzai. En is dit die geleentheid wat ons van gepraat het, Warren? They got to nudge this into the corner. We've seen the effect of the drive by Grey Bloom. Now we're going to see if Paul Boys are able to do the same. Just check that side, eh? Straight in over the ball, competing, trying to force the penalty, win the penalty for their team. They've done so successfully.
Ja, en vir die afgelope 10 jaar is Boyzai maar net die meesters op die grond. Ingeneem deur Boyzai. Rolmaalbeweging, maar hy het toe grond toe gegaan. Janiel Davids stuur hulle hom weg en dit is dit Boyzai wat oorgaan. Janiel Davids vir die laaste aangee. Oh, brilliant stuff. It's Luan Hutting who's gone in for the try. His father's going to be delighted, sitting in front of us to the left. But it was all about Janiel Davids. He attracted all the defence. Like a light attracting the moths at night. They all came around him. They knew that he was a threat. Taken at the front of the line out here. They initially go for the drive. It's really well done here by Greyblum. They stop it, they stem it, and then they bring it out wide. Everyone looks at Janiel Davids. They don't look outside, and Luan Hutting runs onto that ball. What a line from the flanker. Is hierdie die Suzuki game changer moment van die wedstryd. Die 3 van Luan Hutting. Slegs in graad 11 in Boyzai. Grywenweek of Grant Como week vir die Bulle gespeel in 2025. Goeie rolmaalbeweging. So you got to watch number 7, watch the line that he picks, bang. Runs that line off the shoulder, flat, off Janiel Davids. Fantastic. 2,5 minute wat oorbly is, daar nog geleentheid vir hierdie manne van Boyzai. Grey College wat inklim. Maar die strafskop die word toegeken aan Grey College van die kant af. En nie van agteraf inkom in daardie losgemaal nie. Skeieregter wat dit duidelik wys. En Warren, hierdie is besluitnemingstyd vir Grey College. Take your time, take the 3 points even if you want to. But they've got the drive, they can work. They're going to put it in the corner. They want to close this game out. They want to take it back to a 10-point game. How important is this moment here in this game of rugby, right here now? This penalty that gets conceded against Paul Boys. Ja, ongelukkig vir Malan wat daar van die verkeerde kant af ingekom, maar uitstekende duikslag deur Neil Durant. Grey College wat hulle rolmaalbeweging aan die gang kry. Daar's momentum op daardie bal, daar's momentum. Daar's steeds momentum op daardie bal. As Grey College oorval vir hulle 3. Hulle het gewys in hierdie lyn staan, hulle is meesters vandag. Okay. En Christoph, number 10. Man of the match. Absolutely brilliant here from Greyblum. Take it to the front of the line out there. Their drive has been so good, Audrey, throughout this game. They bring it, they drive it, they talk, they suck in defenders from Paul Boys, and eventually it opens. And it's a game-deciding moment for me to take that game. Ja, is daar die tyd van die wedstryd dat ons besluit oor 'n man van die wedstryd, the King Prize of the King of the Match, soos wat dit bekend staan in hierdie derby reeks. En daar's 'n paar manne wat hande opgesteek het. Iemand soos Chris Nel van Boyzai, iemand soos Zander de Beer van Grey College. Maar die man, the King of the Match, niemand anders nie as die man wat die span die bal daar deur die palle jaag. Christoph Kraus, die nommer 10 van Grey College. He's been absolutely brilliant, he really has. We've seen it all from Christoph Kraus. We've seen the kick, we've seen the score, we've seen the control, and here we've seen the control yet again from the pack from Grey College. Bringing it in, sucking in all the defence from Paul Boys. Unrelenting. Zander de Beer wat daar oor gegaan het, uitstekende wedstryd gehad. Nog so 5 sekondes van hierdie wedstryd wat oorbly. 31 speel 21. En dis Grey College wat die bordjies van jaar gaan verhang. En vir die sogenaamde bragging rights vir die volgende jaar sal Grey College mee kan spog. Let's not be over eager. Let's wait for the calls. Ek gaan vir my mede-kommentator vra om net af te gaan. Jonathan Draalstyl wat die skram voer vir die soveelste keer vanmiddag, weggebreek deur Neil Durant. Dan nie 'n goeie aangee na Mabena nie. Oosthuizen die wat wil kom regmaak daar in sy eie kwartgebied.
Dan word die bal net deur uitgeskop. En dit is Grey College wat seëvier in hierdie King Prize Derby series. Grey College 21 punte aan die kant van Boysay. Maar wat 'n skouspel van rugby. Pragtige drie wat gesien is. Maar die heel belangrikste, die vriendskappe wat gesmee is. En dan die laaste woord van my kant af. 31 punte vir Grey College, 21 punte vir Paul Boys in hierdie onder 19A wedstryd. Ons sê vir die eers af, ons gaan na die King Prize se onderhoud toe onder met Warren Brosnian. Ja, so basically die raak is gevorm. Hy het nooit kwam gekom. Ja, maar is ek blik. En die Suzuki game changer moment van die wedstryd was ongetwyfeld hierdie laaste 3 van Zander de Beer. Dit was so byna. Game changer moment. Nee, inderdaad is dit die een van die Boysay manne. Pragtige hande. Kyk vir Janiel Davids. En dan is dit is ek af. Die Suzuki game changer moment van die wedstryd wat daar vir u gewys word. Uitstekende hande wat daar deur die Boysay manne, die bal wat deur die hande gaan. En dit is die flank Luanating wat oorgaan. Graad 11 speler daar van Boysay. Verlede jaar nog vir die Bulls se Grand Como onder 16 span gespeel. Maar die eindtelling Ian Bloemfontein 31 punte. En Grey College 21 punte vir Boysay daar van die Parel. En as ons afgaan na die onderhoud met die King Prize, of the King of the Match, Christoph Kraus en Warren Brosnian. I'm standing with the the King Prize man of the match, and it's Christoph Kraus, the fly half for Grey Bloom. He had a fantastic game. We've got his captain, Alexis Teropoulos, just to hand him the man of the match hat. Congratulations. Thank you, Alexi. Good game. Did you enjoy that? Yes, that was fun. You know, last year I had an injury, I was out the whole year, and my mindset for this year was just to be a part of everything and just enjoy every moment on the field. And I think that's what made my game so good today, is just to be a part of it and just to enjoy it on the field there. Christoph, you mentioned being part of it. You scored a try. We saw your kicking ability, control of the game, and added to that, what does it mean to beat Paul Boys for you guys? You know, we had a tough start to the season, but I love this team of me. I love this team of mine, and I wouldn't want to be a part of any other team. And to beat Paul Boys here, we only have a few home games this year, so to beat them here, it really it's special. You can be very proud. You're our king of the match. You're going to be playing next is against Affies this week. Next weekend, how do you feel for that game? No, we're excited. At least we've been there with Noordside, so we know the atmosphere, we know how many people there's going to be. But I think it's going to be tough. No game this year is going to be easy for us, so we have to be ready, and yeah, we'll have to prepare this week. Thank you very much, Christoph, and congratulations. Thank you, sir. Cheers, well done, Christoph. Cheers, thank you. Yeah, and that's Christoph Kraus, the man of the match, and he put in a great performance. But what a victory here it is for Grey Bloom. They turned at halftime, 19 points to 7. They
They end up winning the game, 31 points to 21. They've got the bragging rights. They beat Paarl Boys, last year's number 1, here at their home ground in Bloemfontein. It's been a great series. Thank you very much.